Татарстан Республикасында 2015 ел парклар һәм скверлар елы дип игълан ителде. Әлеге видеоязмада мин сезне Балтач районында урнашкан парклар белән таныштырып үтәсем килә. For another you. I don't know any other way to show it's not getting any better. I think we both know that there's something wrong, and we keep holding on to the best days. I'm not saying I'm not sorry. For another you.